Oman sabe de edoso ye pa edoso na Mamenfa Daily Graphic shas ye. Okay. Na Oman onim see so call o de Mamenfa on page 13. Na ebo man ye se Galamsey fubi. Special prosecutor shas de from Daily Graphic. Omo de half yearly report 2025 there no. Omo de aba. No na omo de ato enti no we no na e wa ha. Na Oman over 13 one no mo ba man ye say first commission ashase ya mo bo omosese e wo ye forest ahodo no. Ewu hia. Aba we say o declare security zone. Military zone. Okay. Ye nyante ho hwe but enim say nine mo say ye adwuma. Me refi kwa. Baby o ma me de me kai pa. But on say nine months so mo sugusu na. There be 9 months bo she na make wa. Ye 9 months and you for no kwotena kwa ye nim ho no. Na adai. Na do kan so be declare ho military zone. Inti no se bibi o mo patrol. But say nchiri mu o de manya de hokan. And now spokesperson for government. Oh patrol there be. But me say they are patrol or they patrol. O mo twam. Na o mo hwe say obi ani kwa ye nim. O mo twam. Da bi me say o mo ye adwuma. O ma se patrol dia asa wo koba o bom pempen. Chi no o mo bom pempen wo area ho no nyina. Na say you see Daily Graphic Nsem twofom ye no reporter na photo journalist eka ne ho a na omo ekwa akohwe Galamsey sunsuanso a ede abra ye kwaye no so ne ade naja omo de ho amane aba say adwuma ye koba ya na omo no mo kyerese omo koye no na ye se wo bambofo a omo bo Galamsey fo no ho ban ekoto se wo so na lakini se nyom nko na koye omni forestry empanyefo no ne bambofo bi ne ade ne koye na ani enyan na ni enyan ti se no Forestry Commission ase your mashase set up when your protection camps ewo ye forest ahodo ni nyina ye ka so ko be kwai forest district onuma wo mo chese areas miensa ya no so no ewo oda forest reserve ho ni nyina no o mashase ebo mo sese wo honum emu ba ko eye apampra forest reserve eno so ka ho na ye ofin shelter bed forest reserve no so no wo mo ebo sese wo hom e mo franfa dwen ye no won career forest district no e won so o mo bo mo sese ni nyina no eye se wo mo ede pamo enipa nipa bonfo de from agudie etuo no esai ensase ne nsu no omode pamo o mafrim nti eno na eho amane no aba abeto dwa sesa de na ekoso no man na ehu yi pa nyame aboa ama ene wo manyom tie didi man panyifo so ede hyehye agu akwanso no na edanche so a page 13 he yan so ebo amane mo chese animdi fomiensa na Daily Graphic so mo nyomu edi nkomo na empanyifo no Dr. Gbensugulu Alidu Bukari Musa Dankwa na Dr. John Osekwapon omunyina echese wo hwe de course 2024 abaton sunsuanso a MPP enyaye ene se ene ya party na sanso akwakoto aba de amano no mo chese owo adwuma yie pa owo adwuma yie esase gains a MPP enya no 2020 abato a omo Volta ni padodo eto aba ma mo 2020 ene 2024 de esiye no omo chese Dr. Bomia wadwuma kase ye de sakraye no ebebre ono ene ne party no na yewra Dr. Kasia to sen eda ha wono so chesa oba efie ye gana ha ya oman no ewo ene mapa ene ensihye pa ewo fie a ombetumi dia sakra oman yi ensihye mu ene yesikasam entutu yetiti kwampo ye ni ane ni ade nyina no so no omo chesa oman no ewo ne mroso eno no ebetumi afidi yesikasam no amanagina ye yewra kase atofo sen ena eka ewo ha no me share daily guide na me femu amane ba ko bimra na se Dr. Baumia owini wie ye no ese no already dendenden se de be ya MPP fo yina bedi na 2028 de o se victory election ema MPP eno ne de Dr. Mahamudu Baumia eka ya o yeso adwuma yeso ko Volta region so a omachi enipa enan bia na mo smuggle ye oman wi bie ede akotogu na enye wi kitwa de cross wako nti no so ya chiom omo enfoni eda ha sei da bokat na bo ho amro mo se esiye e wo Volta North nti Volta North Regional Police Command no na echi wom na omo esiye from eto mam vudaji ono ye driver na Emmanuel Komlaga
wono so eka ho bi na omo kyese na omo de fom akwa kopiem to enkrate ba ya Inspector Ferris Kwao ono kasa ema Volta North Regional Police Command no ne sasha ase no mo de ka number naba GT6592-19 eye Toyota minibus bia na omo atwe agum nya de keto ese na omo kita 18 sacks bottom akoma kudu motwe ena na ewo kanima emu bia no na wedie bia nso mo bono boa kofo na eye bottle bia no makomako aduasa ensia 36 ne wo bottle bia mu to the just imagine ena bottle so na eye 18 into 36 times 18 no oman nyasem kuma eno ena da wokrata yi eka eho asem ewo hin to ma kire wo mu ayehwehwemu asase ti eno enso edie eno no ene parliament omo be shase ye djuma ti se die ohina mponsa wo hoi die de be fi ba bia no yes so de beba asem kase ba ko man me hwe ni mu se omo bedru ye na no omo ni hu djuma ene se omo ntu nsan fresh wafa wo hwakone abadie so Minister for Transport ene oko eye aprobo okohede okoye nyoma bebre ye bi ye de okohe wo hu se ye gira ye montin so a ye tete ha hai omo firi hu ye ne wo hu se enti enu so age woko enti mame mo amane wi enti me bo amane ni wi a na afi watimi de wo ha no ahia no enti okohye de oko na ko ni pasalai abi pese kan kan ntem so ni mama ne bon de mame ntwa so mama no de bo eni wadaroma enti ene nondu Ubehu se swafo oye transport swafo okay na onenam ye mountain so to kodu ho sa na nkofo pe car fa odi ombe se kira kwa na say me pese me hunu say oman okono okoye de because line de nkofo asalai wo hu dada nti say no nti obeko transport owner so obeko eye ojo share the dada on say oko field a different from office field a different from office it would say boho na oche oni hwe ba bia there be man nti be person me hu nti komo na oni di offices na by now crofo pe solution say the practical aspect of it no okoye no enti practical no okoye den apart from say ye hwe say aban ni ankura ebenya ehyen na improve no ebi kura akasa bebrebe no na ekwan na atochewo anase ebia na ahana sinto biaba to boase e kakra oman me tie o oman dey say o kan no yi wani na say oman asma okay obeka made ache da bia nko aprobo ni wiasa o say aprobo ni no na afi yeti na hudi okoyeye na yatoto na no na afi yakasa bia ahato sin ahato emra se beja fie bed na omo nto nsa fa minister no nko che adwuma wo ye oda so dada adwuma o ye dia masa hwe ne no pai nipa sunlight ko medina ko che so ma wo de be de ekoso sese ya krompo ka asem oman asate bi ku so jala ko munya ka nti wo ko no ko hehe o mani mo di la mu na wo ya waka san ya kire yen ko solution na wo ko na kakase di wachi a wo ko se ya kase ya krabe si na de aba ya de be ka na no wan kasa unya ba deputy ba o se den uri eba in trenches 100 enti ahina be one now interview no oman ahina oman onim kasa ne ya doso kasa no ya doso ya doso enkrofo sofa o he na me koya me ne yura John Bodu di nkomo me di question pem no na asmo ka kire me na afemi akasa no ma me ne asaba me bisaye wonim de entia yete hanu ma ye ka fall above mu ni pakita ka kra odi tua lore fe kra no onya kant na mu ukita sika ka no kra wonya bi na whatnam na wodi atua enkwara school fees say fall above mu exchange rate agina man ye mi say ye ho say school fees na wo manitua some 2 years ago na say a year ago no yate so ana hwen o birthday dedications ne ba ni ajebre ni akasa emfo wani edibre emegum so oda amanda benyama bi on my hadwin o hwen kwara di like akora ko school esi bata bia na record ne be betra ka ba ko school na kwara gina bonten I saw quite a time no the spare time I said just karuma che o the time akasa betu no maji bani so